Kardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Rongmong ve along APHL sia song pen ma surili amai kepadupon. Lakhakre troxi soteng dhenta constituency angkang arlo. Rongmong ve along APHL sia song pen ma surili lapen awareness program dengbonlo. APHL sia song along kachin bedun BJP a party pen independent a party asong atum APHL sia song along cepa ogdunlo. Labang somai along alo hiaman pen kachetong dun APHL Central Committee President IAS retired Jai Kathar VP Mr. Rajesh Tiso General Secretary Professor Sarkiri Rongphar Rajan Timung Financial Secretary Madhuram Timung Treasurer Samson Teron Secretary of Law Deben Rongpi Office Secretary Suren Kramsa Meipu Mensing Phangchu, President of Socheng Dhenta, James Teron, Secretary, Chandro Kro, VP, Moniram Rongpi, Assistant Secretary, Bijendro Rongpi, Assistant Secretary, Lapen, Women Wing Satum Sitami, Chetong Dunlo. Lapen Bang Swamai Charipon Akehai, Suren Kramsa Hin Pensi, Chariponlo. Rongmong Wepen Jonas Singh Tiso, Karbi Anglong News. Konkuari bangke lagi, jomdi forest dan kusini order dulu tante, alang sen Georgia aja kongdo, jom si amena long jom bagi Georgia aja kongdo baik lagi, amena property ke tuliram rohang lah, Karbi Anglong kemas council presiden kita kangga, jom di mai tante, alang kecil alang kangga, lagi asal alang kali ya, skim lagi, development ke bang, lagi lagi UPD satu mati, lapen ladak apota, selam ni ke lagi, authority akunta Karbi Anglong, Mondo la tum eske tum da kamen cibi long le. Jong si ke cibi tum da ke bes tum kan tum chesong yalang tum against. La pen da galang li tum jong si. Komane ale ne the. Non forle na sam long itum Karbi Anglong forle. Non asam malalo. Dia so atowar skim long manbo. Jong si la bang so long. Komane ale ne the tum doko. Komane Mondo eske tum men doko la tam so da. What from? Aso border bangke so pada patun je tang APSL jol. Karbi Anglong aparti on. Lang hello piniang ke po bangke la bang song thek nang Rongmong we pena chini. Non ke bang ji to masar jai ka exer bang fu inut ay so bisa ke bang litum nang aja palong se tum dai. Bang solong to jari tu lo tang te itu bang. Border program te tum Haraghat Devlokatum, Pen, Viksa Bharat, Sankap, Yatra, Borsing Ronghang, Mini Auditorium Hall along, Jaimek Kedengpon. Mati Jong Nip Hai Kripo, Loring Tepi, Borsing Ronghang, Mini Auditorium Hall along. Haraghat Development Block Atum Pen, Chipaturpi Ponsi. Piniada, Por Bhai Kepa Por Malong Pen, Pangching Ponsi, Asona Jaimek, Deng Ponsi, Mason Pen, Pechun Pon. Polo Pen Aroning Tikatar, Karbi Anglong News. আজি হাৰাঘাট ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ উদ্যোগত বৰছিং ৰহাং অডিটৰিয়াম হলত বিকশিত সংকল্প ভাৰত যাত্ৰা প্ৰগ্ৰামত বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা আহি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেখেতসকলৰ বিভাগত চলি থকা আঁচনি স্কিমৰ বিষয়ে বিতংকৈ ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ ধৰক মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট কোঅপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত আছে আপোনাৰ ষ্টেট SBI পৰাও আহিছে তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতসকলৰ পৰাও মানে অফিচাৰসকল আহিছে তেখেতসকলে আহি পেলাই তেখেতসকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চলি থকা আঁচনিৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এতিয়া বিকশিত ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে আৰু আমি সকলো আমাৰ হাৰাঘাট ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অন্তৰ্গত হাৰাঘাট LAC আণ্ডাৰত ফুলনি VDC আমি হাৰাঘাট ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰা হৈছিলে এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ ফুলনি সমষ্টি সন্মানীয় ৰাইজসকল আই মাতৃ পিতৃসকল আহি পেলাই আমাৰ কাৰ্যসূচীখন সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি হাৰাঘাট ডেভেলপমেণ্ট ব্লক ফালৰ পৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফুলনি সমষ্টিবাসী ৰাইজলৈ মানে তেখেতসকলে আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা আহি
বিষয়াসকলে তেখেতসকলৰ আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে তাৰ বাবেও তেখেতসকলকো আমাৰ হাৰকা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে চৰকাৰৰ এই যোনটো পদক্ষেপ এৱাৰনেছ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যে বিকাশ হৈ আছে যোনটো পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপক আমি ভালকৈ ৰাইজৰ আগত যাতে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিছোঁ বা পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত দিনকো এনেকৈ কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এটা বিকশিত মানে ভাৰতত আমি ৰূপান্তৰিত হোৱাটো আমি দেখিব পাম বুলি অতি সোনকালে আমাৰ যোনটো লক্ষ্য আছে 2047 ভিতৰত আমাৰ ভাৰতখন যে বিকাশ কৰা আমাৰ লক্ষ্য আছে এই লক্ষ্যত আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু আমি ছাকচেছ হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ Assam Transport Minister Parimal Suklobandia Bokajan along bite rally lapen road safety amai kipidupon matijong ni phai krip horni Bokajan LAC ang kangalong Assam Transport Minister Parimal Suklobandia National Highway 39 at ORP Diupani pen Bokajan arong Sopian bite rally paman pon lapen road safety amai sitami pidupon Transport Minister Parimal Suklobandia Assam along Patsuraksa Jan Andolaneng Pusi Long Paroi Sira Inkoira Trop Assembly Constituency ang kangalong Nithong Kepangbong Torpedo Pondo Laso along Pini Bokajan LAC ang kangalong tami bite rally lapen road safety amai pedo pondo Transport asai kamalong Assam ang kang pialong data tingpen kilong ponke gari kachingkoy kachitong cases suri trokra isido January pen October lasoning kanang bongsi lason sikadukawi bang surihinira pharo trok amuni datum aprandam nanglo lapen bang suri plira pharo nerkeba muni datum arengahu sonanglo bike ka ben scooty kiweka hut helmet chikup nangji car kiweka hut seat belt chikok nangji lapen akele paprabri hor kangri kangrang pen vekri mobile phone chingki bompen vekri pusi mayelo thanpon Minister pen ke pachini pon ke bang surut safety asai ke deng pon ke bang jisuri hinira inquiry pli Lok Sabha bang phukang bai vote kachohang aphanle sai ke deng pon kali raratum muni datum kachiri lapen apran joknang jipu phansi bang so sai ke deng puta than pachini pon thu Bite rally lapen road safety Bokajan Jinbaba Higher Secondary School along Mai Pidupon along Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Assam Transport Minister Parimal Suklobandia lapen kaprek manpeng kido kithi kidingatum Mai along Chitongdun Bokajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Rajan Hansi lapen men rong piatum chilang si jaja ing hiaphan apran armodet. Jirikendeng police station ke parlo rong hangarong maker men rong pi lapen ajir po atum pen kedam tang ni thoma prang rong ni hang arong dam si jaja ing hia thengpi nam dam pen a thengpi ta roklo bonta jaja ing hia bang kabia phi poisa pipe pin pen a thengpi wanderlo Kedam tang mati jong ni phai cricket homani men rong pia bang thing pia hempu jaja in hia phan phun kol si thing pi adam poisa nang ching thum non pu hang pa mi si jaja in hita wang si chitong lu bang so ka chitong along Rajan Hanseta chitong don si horjun rapet lo horjun bomahut kupi ko son pen lo ne chibohong dut si Rajan Hanse atum jaja in hia phan un an arenga hu paso si habit wardam phitlo lason si mati jong ni phai kripliar ni kangsa ma poralom Rajan Hansia bang puthot jaja ing hia phan habit ke wardam adim pen chingthum dam thu si jirikendeng hospital along an se kelang ji aphan wanlo bonta arenga hu kiso ahir kang tangra ka jok apran dam jilo jaja ing hi apran karmudde datum Rajan Hanse lapen men rong pi henlo labang hiniang bongpen Rajan Hanse aphan ke neplonglo bonta men rong pi aphan ke long lelang apran ke damjoi jaja ing hi hemasor lapen adonara patum nang pachini dun ke jaja ing hi apran ke enalong ka cherab dunatum aphan an ke prabjin pen nep lapsi a hoka kangsai pinang ji pusi ke hang pedopon
Mukoy Lumpen Mel Gibson Tokbi report Karbi Anglong News. Son ni da niligido kilo ni mati. Asin kuborong si bangi. Komentu lonte lagi kiti ya. Budbara ningwi jiran ni kalau budbara ni libon. Budbara ni lo. Enggak bersibara ni gak kecil bu. Kecil ngomong kalau kayak. Ente nangli tum la nangli bong cewa ya lo pukusan ben se cini lo. Sini dah rong so kuborong san lah. Kapat hiya menit nangli cini ma. Hansi bu Hansi. Amen koson lo la so hanse amene. Amen ni dapat ini. Amen pagi ni lah. Rajan Hansi. Rajan hanse. Inuet ma lengong lo kapat hiya. Melumpi. Men rong pi bahini lo bopete. Men rong pi pen rajan hanse. Jambili NGO Lapen KWJF atum chingrum si pekar om akijoy pen kironpot. Mati jong ni phai krep phor ni lakha kriner kep lumba jong MSC constituency ke paro riang bru arong along Jambili NGO Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum atum chingrum si kahomrida. Labang so hot Jambili NGO Lapen KWJF atum riang bru arong kidukelak arong arat along an palidam si non kang sama pora hot peria karom asab vet sitame palidam si ron ponlo. Sound si ronga soratum rong along akiduk kisung alam thi chingki chethan si mai sitame peman pontu. Manop terang Jambili NGO mai phupen mai chephem phupon along Violet baby mai phi KWJF ahin pen jasimet soar lo so atuma phan cherai kom nang chia pathak ronga soratuma phan pinangan alam than pachinipo. Loka Charliana Thula Anso se Kipa Prangdon Tek Jia Patak, Jambili NGO Pen, Ronga Sorapat, Tan Pachinipo. Lapen Loka Charlie Bob, Amumara Tumapat, Arinkang Sam, Por Hydroka Por Pen, Lipute Momar Suapan, Kam, Toy Igri, Losi, Pachali Nangji Busi, Toy Ignangji. Lapen tu oso maratuma pan rakia hormu kenam toy igri puta manop terang Jambili NGO mai pupen kacetong rongara ratuma pan klar dakpet than pachini pot. News text report Karbi Anglong News. KSA Lamding Road Hamren District Committee pen KSA Jinthong branch ro puthot ke sengdam thu. Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Jinthong constituency ke paro long e lubui community hall along. Mati jong ni phai Krep Horni KSA Lamding Road Hamren District Committee atum pen Paterpi Ponsi KSA Jinthong branch committee ke sengpon. Pini bangso KSA Jinthong branch ke sengpon along KSA Central Committee Vice President Atur Singh Teron AGS Disoy Teron long e lubui arong asar the KSA Hamren District Committee along Klem rapet dam rapet atum chetang dun renti. Labang so ar pukimi kang wai ponalong Sarlongki Hanse Maipu Robinson Crow Kongchun Bangpen Chenglok kaprek apu sitami pek pon renti. Lason si alang litum pen sitami un an pen Jinthong radapan ke klem pijia pan siding pon popusi lamthi chiparai pon. Lason si jasimet pen bangso ar pukimi kang wai ponangkok laki kedam tanga hut pen sitami bangso KSA Jinthong along dolo. La pen sayang ding an sitami claim dam ponlo la son si puthot non kichun chia sayang mo an sitami ki claim pon chia phansi pek ponlo. La son si non aprang ke bang jilang arni sitami un an pen ki claim ke damalong KSA Hamren District Committee KSA Central Committee atum pen sitami bidi sorinang pidun popota lamthi chichak pon renti. Operasi peniladak Jinthong Habar long e Loboy community hall along penidak rong pharong along Hamren District Committee pen jepatir pipon si dak Jinthong Habar along branch committee labang so reformation namai padopono la solong ngonche tongdon dak rong sar rong phar sangu apan nilitum dak District Committee la pen Central Committee pen wang la petomdo se prangsi nilien pen pudamji la pohano especially dak Jinthong Habar along Lo kacharli henbang pinaan dak katikok do nilitum dak nan thaglong te lasidak pinaan LP school adim dolo apen ME dolo sitame songbong sitame piloman ladak nilitum nan thaglong teng blong te high school li homwet do tame thireng jeng ason se do lasinon Karbinglo Thomas Council pen sitame quality education upon mission 2025 la so akimang do
sila sopen pacheton pensi ladak chinthong hawar seta mission labang so quality education kapaman bon thegi phan pora nangli tom Karbi Anglong mas council pen ladak hawar phan langpon pamenang ji lapen ladak aduya hoya lam tado lahai seta me nangli tom permanent solution ke one thegi phan nangli tom han me nil tom Karbi Anglong central committee hoy pen nangli tom han chuning rila